Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra ke-5 halaman 13. Ada ada Bu Rini di Jakarta Timur di Taman Mini, pintu 2 Taman Mini. Silakan Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nisa Khairun nisa mimma mimma kemudian wa ma lahum min nasyirin. wa ma lahum min nasirin min nasirin. Huwa fi dhalalim mubin. Huwa fi dhalalim mubin. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Thumma dammarnal akhirin. Thumma dammarnal akhirin. Qalilam ma tashkurun. Qalilam ma tashkurun. Qala innakum makithun. Qala innakum makithun. Kemudian Liyuqdha ajalum musamma. liyuqda ajalum musamma. Inna kaidi matin. Inna kaidi matin. Walan nu'jizahu haroba. Walan nu'jizahu haraba. Zai yang keduanya ya. Nu'jiza, rapuh. Diulang. Diulang, Mbak. Iya. Walan nu'jizahu haroba. Ya pendek. Walan nu'jizahu haraba. Coba ulang. Walan nu'jizahu haroba. Kemudian Fakuluhu hani fakuluhu amari ya. hani segera. Fakuluhu hani amari a. Fakuluhu hani mari'a. Kemudian ini amilatun.
Amilatun nasibah. Amilatun nasibah. Khusubum musannadah. Khusyu' shin. Khusyubum musannadah. Diulang. Shin. Khusyubum musannadah. Nah, bagus itu ya. Khusyubum musannadah. Kemudian ini. Silahkan Bu, terusin Bu. Alif lam ada yang dibaca sama nggak dibaca ya. Yang dibaca alif lam komariah, yang dibaca alif lam samsiah. Kenapa nggak dibaca? Gampangnya di atas lamnya tidak ada apa-apa, tidak ada tanda baca. Alif lam komariah kalau di atas lamnya ada sukun, ada tanda baca, Sukun. maka dibaca ya. Yuk silakan Ibu. Wan nahar. Wan nahar. Wan nas. Wan nas. Bin nuzur. Bin nudur. Fi sudu. Fi sudurin nas. Fi sudurin nas. Al-waswasil khannas. Al-waswasil khannas. Wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati gharqa. Wan nasyitati nashta. Wan nasyitati nashta. Wa kunna Nakhu. nakhudum. Kha. Wa kunna nakhudhu ma'al khaizin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kemudian. Am kana minal ghaibin. Am kana minal ghaibin. Inni In, lakum in, nadhirum mubin. innya kurang nyamber. Inni lakum nadhirum mubin. Coba diulang. Inni lakum nadhirum mubin. Masya Allah Ibu udah pinter, cuman suaranya masih kayak apa ya, ketahan gitu ya. Kayaknya takut keluarin suaranya ya. Tenang aja Bu. Inni lakum nadhirum mubin. Kemudian. Wa malakum min nasyirin. Wa ma lakum min nasirin. Sodnya ya, nasirin. Sodnya nggak ada anginnya. Soto, somai, so, so. Bu Rini nggak pernah suka soto, so. Wa ma lakum min nasirin. Coba lagi. Wa malakum min nasyirin.
Kemudian amma yatasaalun. bukan amma, bukan. Ya. Yang ditahan M-nya. Maknya dilepas. Oh ya ya. Ain. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Kemudian Anin naba'il azim. anin naba'il azim. Kemudian Aiza kunna izaman nakhirah. Aida Aida kunna izaman nakhirah nakhirah Aida Aida kunna izaman nakhirah. Coba lagi Bu. Aiza kunna izaman nakhirah. Iya bagus. Terus Ulaika hanya ashabul kecil. jannah. Ha kecil. Asha. Ulaika Jangan ya. ulaika, benika tunggal ika, benik apa? bineka, bineka tunggal ika, bukan ulaika, ika. Ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul as as ulaika ashabul jannah. Ulaika ashabul jannah. Coba lagi. Ulaika ashabul jannah. Iya, lama-lama terlancar lagunya ya. Kemudian yang ini itu nanti tiba-tiba pas saya ke Jakarta kaget di itu tuh di masjid apa sih Bu? Taman Mini itu Bu, situ ya. Tiba-tiba ibu lagi baca Quran, waduh lantang sekali nanti. Ya Bu. Ngajarin Pak Ustadz Ari. Ayo Bu. Anarizatil waqud. Tilnya jangan ditahan. Apanya? An-nari dzatil. Tilnya jangan ditahan. Idhar komari ya. An-nari dzatil waqud. Waqud. Coba lagi. Anarizatil waqud. Iya, kemudian Idhum il, alaih. il, Hah? lidahnya kayak digigit Id il. idhum alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Kemudian Inna jahannama kanat mirsoda. inna jahannama kanat mirsada. Kemudian
Littogina ma'aba. Littagina ma'aba. Innahu laminal kadhibin. Innahu laminal kadhibin. Summa akhraqnal akharin. Summa G-nya agak pecah, jangan pecah. Agnini, Agnes, Summa aghraqnal akharin. Coba diulang. Summa Summa akhraq ya. Summa Summa Sum, summa akhraqnal akharin. Summa aghraqnal akharin. Kemudian Wala tubtilu a'malakum. wala tubtilu a'malakum. Summa qada ajala. Summa qada ajala. Fiha. Fiha sururum Fiha. Fiha. fiha sururum marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah. Wa aqs wa bum mauzu'ah. Wa akwabum mawdu'ah. Inna hadza la syai'un Inna ajib. hadza panjang bosan. In Inna hadza la syai'un ajib. Inna hadza la syai'un ajib. Kemudian Innahu hamidum majid. innahu hamidum majid. Kemudian Inna ilaina iyabahum. inna ilaina iyabahum. Summa inna alaina hisabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian Fadkhuli fi ibadi. fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Wadkhuli jannati. Alhamdulillah. Pinter juga ya.
Ini hari Jumat enggak lagi sibuk ya Bu ya? Pagi tadi Pak Ustaz. Oh tadi pagi, alhamdulillah. Iya. Ya pokoknya mah nongkrong di Zoom aja tuh kayak Mbak Eka. Kalau nongkrongnya dengerin dapat pahala. Kalau ada yang kosong diisikan. Ini saudara-saudara kita pada lebaran ya. Itunya, bosnya. Imlek ya mereka pada libur. Nah, diambil aja kalau ada yang kosong mah. Biar ibu cepet, biar kayak Mbak Eka, biar kalah nanti Mbak Eka ya suaranya. Masa kalah-kalah Pak Ustaz ini. Iya kan berlomba-lomba pas tabikul khairat, berlomba dalam kebaikan kan boleh. Kalahkan sama ibu ya gitu kan. Dia kan pede Senang. banget tuh Bu kalau ngajarin orang. Pas pas Iqra 5 dia juga lupa-lupa. Saya bilang ini gimana? Iqra 6 lulus, Iqra 5-nya lupa-lupa. Aduh ya Bu. Masya Allah. Mm-mm. Kabar. Dimati nggak Mas? Dibaca dulu ya kayaknya ya kalau yang Oh kayak ya. nggak enak kan kayaknya. Kabaro yukabiru. Kabbara yukabbiru. Rotala yurotilu. Rattala yurattilu. Saat itu, ya. Nah, asaro. Lah Asaro itu ketutup. ketutup ya. Hmm. Iya, ketutup nama-nama dulu Pak Ustaz. Oh iya. Sekarang masih? Masih. Oh kenapa ya? Atau agak ke kiriin ya, ke siniin. Ah, Asyaro yu asyir, salah. Asaro yu asiru. asaro yu'asiru. Ajala yu ajilu. Ain. Ajala. Ajala yu'ajjilu. Lah Lahana. lahana. Lahana yu lahinu. Lahana yulahinu. Sakhara yu sakhiru. Sakhara yusakhiru. Rabbi salah. Rabbi zidni ilma. Rabbi sidni ilma. Warzuqni fahma. Warzuqni fahma. Yang ini. Alhaqumut takasur. Alhaakumut takatsur. Hatta Zur. zurtumul. Zur. Zur. Hatta zurtumul makobir. Hatta zurtumul maqabir. Kemudian Innal abrara lafi na'im. innal abrara lafi na'im. Kemudian Wa innal fujjara lafi jahim. wa innal fujjara lafi jahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Wa ma
kunna lahu muqrinin. Wama kunna lahu muqrinin. Wama kunna lahu muqrinin. Ini dibaca apa adanya dulu ya Bu ya, yang tasid-tasid. Yang bawahnya baru. Silakan. Badala yubadilu. Badala yubadilu. Azana yuazinu. Azana yu'adzinu. Karrama yukarrimu. Karrama yukarrimu. Wazzara yuwazziru. Wazzara yuwazziru. Fassara yufassiru. Diulang. Fassara yufassiru. Diulang. Fassara yufassiru. Fassara yufassiru. Basyara yubashiru. Basyara yubashiru. Wa asarol hayat dunya. Wa atharal hayatad dunya. Terus. Wa kana babil Wakana makan babi, wakana babi. Wakan itu. Wakas astagfirullahaladzim badak. Wakadzababil husna. Wakadzdzaba bil husna. Husna jangan lebay ya Bu ya. Bil husna jangan. Wakadzdzaba bil husna segera. Wakadzana bil husna. Wakadzdzaba Ibu. Wakadzdzaba bil husna. Wakadzdzaba bil husna. Coba lagi Bu. Wakadzdzaba bil husna. Kemudian Wal malaku ala arjaiha. artinya jangan buru-buru, jangan digeret. Oh. Wal malaku ala arjaiha. Ayo belajar lagu. Wal malaku ala arjaiha. Wal malaku ala arjaiha. Kemudian Fakadzabuhu fa'ataru. Salah. bukan fa'ata. Fa. Ya, fa. Tenang. Fakat. Fa. Oh iya salah. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Coba ulang lagi. Fakadzabuhu fa'aqar. Ya. Bukan, diulang lagi. Fakadzabuhu fa'aqaruha.
فكذبوه فعقروها فكذل فكذبوه فعقروها. Coba lagi. Fakadzabu Pokoknya ketinggalan. fa'aqaru. Ya. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Ini yang walaupun bulat ini hak gede sama seperti ini. Ayo. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Coba lagi. Fakadzabuhu fa'aqar. Punya Salah. ketinggalan. Fakadzabuhu. Fakad Punya ketinggalan belum. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Nah, begitu. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Kemudian Fi suhufim mukarramah. fi suhufim fi suhufim mukarramah. Kemudian Marfu'atim punya panjang marfu'atim. Ayo tenang. marfu'atim mutahharah. Marfu'atim marfu'atim mutahharah. Diulang. Marfu'atim mutahharah. Kurang nyamber. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Diulang lagi. Marfu'atim mutahharah. Marfu'atim mutahharah. Kemudian Ma'uhiya ilaik. hanya hadis sah. Ma'uhiya ilaik. Coba lagi. Ma'uhiya ilaik. Hanya uhiya. Uhiya. Ha kecil. Hadis sah. Alhamdu. Ar-Rahman. Uhiya. Coba lagi. Ma'uhiya ilaik. Malah giginya lepas itu, Bu. Enggak ada yang lepas. Oh, enggak ada ya. Ma'uhiya ilaik. Ma'uhiya ilaik. Ma'uhiya ilaik. Ilaik. Coba lagi, ayo. Ma'uhiya ilaik. Bagus. Kemudian Sanada enggak. uzza. Sanade itu sanade. Sanada uzzabaniyah. Sanade uz ain. Sanad'u zabaniyah.
Sanad'u zabaniyah. Coba lagi, Bu. Sanad'u zabaniyah. Banyak panjang. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Nah, pinter. Kemudian, Ibu kalau ada waktu, tolong disimak yang punya Kak Lestari Ahnan ya, yang dari Malaysia. Dia Oh belajar iya. surah pendek, tapi versi pelan-pelan gitu. Nah, Ibu sama Ridwan udah sampai mana? Surat-surat pendek. Ah, bagus. Terusin surat-surat pendek. Terus yang saya kan kalau belajar sama Kak Lestari Ahnan itu yang surat pendeknya diulang-ulang sampai 3 kali, sampai 4 kali. Coba ya, nah, itu. Lestari Ahnan Malaysia. Belajar surah-surah pendek Al-Lahab, Tabat yang kemarin. Idaja gitu. Al-Ikhlas itu ya, tolong. Barangkali ada apa gitu, latihan lagu ya. Gitu. Hanya Ibu tinggal latih lagu aja nih. Ibarat kalau orang itu ibarat kayak orang dari sono ya, dari Medan ini nih. Ho rasbah gitu ya. Tapi orang Medan suaranya malah bagus-bagus ya Bu ya. Buat itu ya. Gitu. Ini suaranya masih kasar ya, belum lembut. Padahal kalau orang Jawa kan lembut biasanya ya. Tape kata Kak Lestari tape ya. Mm-mm. Aduh. Yang penting semangat terus. Kemudian Wa huwa samiul alim. Wahuwas wahuwas sami'ul alim wahuwas wahuwas sami'ul alim. Kemudian Wa huwa samiul alim. iya nanti juga indah yuk terus Lanakunanna Syah minasyakirin. Ya salah. Syah Syah bukan so ya Bu. Ayo Lanakunanna minasyakirin. lanaku lanakunanna minasyakirin. Bagus. Nah ini sekarang saya Bu. Kalah baik kamu sama ibu suaranya lebih indah ibu kayaknya daripada baik. Alah, alah, Mak Eka yang bagus. Ayo Bu. Nasoha yunasihu. Kalau baik tuh bagus HP-nya Bu. Kalau kita kan yang Oppo, kalau dia udah iPhone itu yang 32 juta tuh. Jadi bagusnya tuh bukan suaranya Bu, dia bagus handphonenya Bu. Oh, memang bagus suaranya Pak Ustadz. Nasaha yunasihu. Fadzola yufadzilu. Faddala yufaddilu. Khoto'a yukhotti'u. Khata'a yukhati'u. Nazofa yunazifu. Nazafa yunazzifu. So'aba yuso'ibu. Sa'aba sa'aba ain. Sa'aba yusa'ibu. Soghira yusoghiru. Salah. Saggara yusaggiru. Astagfirullah. Soghara yusoghiru. Saggara yusaggiru. Wassama'i Watnya wattariq. kurang nyamber. Wassama wassama'i wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq.
tariq. Was-sama'i wat-tariq. Kemudian. Wa ma adraka mat tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Riq. Wa Kemudian. idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Kemudian. Diulang Pak Ustaz. Boleh. Wa idzal jahimu su'irat. Kemudian. Wa idzal jannatu uslifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Kemudian wa mahum. Wa ma hum anha bighaibin. Wa ma hum anha bighaibin. Kemudian. Innalladzina yaghuzzuna Watahum. Watahum ya Pak Ustaz. Watahum. Innalladzina yaghuddu. Innalladzina yaghudduna aswatahum. Innalladzina yaghudduna aswatahum. Innalladzina yaghudduna aswatahum. Boleh diulang? Innalladzina Jangan buru-buru. Innalladzina yaghudduna aswatahum. Innalladzina yaghuzzuna aswatahum. Iya, kemudian wa alhiqni bis-sholihin. Wa alhiqni bis-sholihin. Kemudian. Wa innahu laminas shodiqin. Wa innahu laminas shodiqin. Kemudian. Wa samas Soalnya ditahan. wadzolimin. Wa Ya. bi sama wazzolimin ditahan zonya. Wa samas wadzolim. Kurang nyamber. Wa bi sama wazzolimin. Waz kurang nyamber. Wa bi Iya.
sama wadolimin. Kurang. Wabi sama wazolimin. Wabi sama wazolihim. Zalimin. Zolimin. Astagfirullah. Ayo lagi. Wabi sama wasolimin. Iya. Wabi sama wazolimin. Kemudian. Kurang. Wasu alal A-nya 2 kali. kafir. Wasu alal. Alal kafirin. Wasu alal wasu alal kafirin. Coba lagi. Wasu alal kafirin. Bagus. Tinggal diulang-ulang lagi ya Bu ya. Iya, Alhamdulillah. Banyak kemajuan yang didapat, cuman memang harus dilatih. Terutama lagunya. Nasoha yunasihu faddala yufaddilu. Gitu. Nanti diulang-ulang lagi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Berarti nanti selanjutnya 19 ya Pak Ustadz? Betul.